Turn your Bible in the book of Romans chapter 12. Romans chapter 12. Amen. Romans chapter 12. Basahin tayo verse 1 and verse number 2. Amen. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kastit na itinasantuan nga surat. Verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen? Kaya't kuman nga ulitin, jay ko na ti verse number 2. Basahin mo ti Ilocano. Ket di kayo umabuloy, ito'y alubong. No di ket agbaliw kayo, gapo iti panaka pabaro iti isipyo. Tapno mapaneknekan yo no anya tinasayaat. Ken anamungan, ken ananay nga pagayatan iti Diyos. Kumararag tayo. Lord, diyaman kami apo iti dating kanito. Ket iragpin mi man apo Diyos nga ikararag iti senior pastor mi. Ket tulungam apo, repeating ka pa ng usar kanya na iti ruha sa apo Diyos. Ket dawatin mi iti balegi nga ipaay mo apo Diyos kada itang conference Lord. Kastamit apo kanyami kada iti nga rabii. Dawatik apo Diyos nga item kanyami iti nainlangitan nga sirip. Panakaawat, urepe apo Diyos ti panagtignay iti Santo Espiritum, iti puso ken ti panunot mi apo tapno maawatan mi, iti kayat mo nga ipaay ken ipaaramid iti panagbiag mi apo. Ngarod apo Diyos, dawatik nga paksyadom ti panangkabalin ni Satanas, ket si kakadi apo Diyos, iti maitag-ay, maitandodo, ken mapadayawan apo kadeti nga rabi. Ket amin dagitoy dawatin mi itinagan ni Apo mi Jesus. Amen. Tugaw tayo kakabsat. Amen. Now, kung na itinasantuan nga surat, are you ready? Amen? Okay. So, verse number 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the knowing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Nagpintas na ito, kunana iti Biblia, dapat DJ panunot tayo ket maiayos, maitama nga nasayaat. Amen? Tapnon, mapanagnukan tayo no anat nasayaat. Narigat nga natin kakabsat nga mapanagnukan tayo iti nasayaat no haan nga DJ panunot tayo ket maiplastar. Amen? And acceptable and perfect will of God. Now, kahit kung nga maawatan nyo, dito ko na dito, and be not conformed to this world. Hantayo nga umanamong, hantayo nga tuladen. Dito'y sistema, iti dito'y nga lubong. Amen. Anya nga min dito'y lubong kakabsat. Kas pa nang ipakita ti Bible, ana ba ti adda dito'y lubong? Apay nga kunana iti Biblia ket hantayo nga umabuloy, hantayo nga tuladen, hantayo nga aramiden, dagiti banbanag nga haan nga nasayaat nga adda kada ito nga lubong. So kitahaan tayo kakabsat. In the book of Mark chapter 8, pasliti ko na itinasantuan nga surat. Mark chapter 8, verse number 38. Okay? So ano sante bi iti aglukib iti verses iti Bible, tapnon maawatan tayo dito'y lesson tayo tatkang arabii. Now kung na iti Biblia, we start in verse number 34. And when he had called the disciple unto him with his disciple also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Now, maawatan tayo matten, makita tayo matten kakabsat. Nga kunani apo tayong Yesu Kristo, siya sinuman nga sumurot kanya, katlipaton na tibagbagina. Amen. And take up his cross and follow me.
Verse number 35. Whosoever will save his life shall lose it. But whosoever shall lose his life for my sake and the gospel, the same shall save it. For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world and lose its own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Verse 38. Whosoever therefore shall be ashamed of me and my words in this adulteros. Ulitin kakabsat di Romans chapter 12, verse number 2. And be not conformed to this world. Now, kaya't kung establishin yan ti panunot tayo kakabsat nga masapol nga iti panunot tayo haan nga uman namong iti daytoy nga lubong. Amen. Taan niya nga min iti adat yan ti lubong ken ana daytoy lubong nga ayan tayo. Kuna ni Apo tayong Jesucristo. Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation. So kaya't nga sa one day to'y ayan tayo kakabsat niya, ket managbasol nga henerasyon, managbasol kakabsat nga lubong. Isungarad nga kuna ni Apostol Pablo, masapol nga ti panunot tayo ket mapaparo. Han dapat nga uman namong, han nga dapat na nga surutan, daytoy sistema iti lubong, ta kuna ni Apo tayong Jesucristo, ket daytoy nga lubong nga ayan tayo, awan maited na ken ka nga nasayaat, iti na indyosan nga biyag mo. Amen? Another verse. In the book of 1 John chapter 2, verse number 15. 1 John chapter 2, in verse number 15. Ket kastiti ko na iti Bible. Love not the world. Antayo kanong nga ayaten, daytoy nga lubong. Neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So ulitin kakabsat, hantayo nga ayaten daytoy nga lubong. Ore pa'y kadagiti banbanag iti daytoy nga lubong. Kasi sinuman nga mangayat iti daytoy nga lubong, ti ayat iti Diyos awan kenkwana. Verse number 16. For all that is in the world is the lust of the flesh. Amen? Iso nga kakabsat, maawatan tayo itan, DJ kunana ij Romans chapter 12, verse number 2. Be not conformed to this world. Amen? Ti-establish kanyayo tatta kakabsat, ket DJ panagserbi tayo iti Apo. Haan nga daytoy ayan tayo nga lubong, iti dapat nga pangitutukan tayo, iti panunot ken puso tayo. Amen? So, for all that is in the world is the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Verse number 16. Verse 17. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Okay? Ulitin ko na ti verse 17. And the world passeth away. Daytoy lubong kakabsat ag lasat, mapukaw, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So again, kakabsat ken gagayen, no aramiden tayo iti pagayatan iti Diyos, agtalinaid tayong agnanayon. Iso nga dapat itang kanito, dapat jay panunot tayo, haan nga dapat nga dito'y lubong ti panunutin na wano pangisendruan na. Dapat awan sa bali nuhaan nga iti panagserbi kay ni Apo Diyos. Okay? Another verse. In the book of James chapter 4. James chapter 4 in verse number 4. James chapter 4 in verse number 4. The Bible says, Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is what? Enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Amen. So naawatan nyo itan ititurong, daytoy mensahe tayo kakabsat. Ipakpakitak pa ilang kanyayo,
iti daytoy nga rabii kakabsat nga han nga dapat nga datayo nga anak iti Apo ket ti pagpukusan ti panunot tayo ken biag tayo iti daytoy nga lubong. Ulitek manen han tayo nga umannamong iti daytoy nga lubong, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good. Laglagipan nyo, anak na tayo iti Apo, ket ti tarigagay ti Diyos kanya tayo, mapagserbyan tayo iti Diyos nga napudno. Ngem kasano nga rod kakabsat, nga mapagserbyan tayo iti Diyos, nga agbalin tayo nga napudno, no iti panunot ken puso tayo, na igalot met iti daytoy nga lubong. Amen? Isu nga daduma kanya tayo nga anak iti Apo, han nga nasayaat, han nga napintas, han nga agbalin nga aktibo, di panagserbi na iti Apo, apay, at dadabanbanag kakabsat, nga nakaigalutan na iti daytoy lubong. Amen? Another verse. Hebrews chapter 11, in verse number 15. Hebrews chapter 11, in verse number 15. State ko na kakabsat, iti Biblia. And truly, if they had been mindful of that country, amen, dagiti Israelitas kakabsat. Kat kunana iti Biblia, if they had been mindful of that country, they jay tinalawan da kakabsat, from whence they came out, they might have opportunity to have returned. No isula kumat pinan panunot da kakabsat, akat ada opportunidad da, nga agsubli. Ngem haan nga isot pinan panunot da, kati pinan panunot da kakabsat, dahil napinpintas nga lugar nga pagyananda. Detat ko na ti Biblia in verse number 16, but now they desire a better country. They desire a better country that is unheavenly, wherefore God is not ashamed to be called their God, for he hath prepared for them a city. So, gagayem, kakabsat ko iti Apo, pasapol nga may plastar ti panunot tayo, tapnon haan tayo nga rauman, aramiden, dagiti banbanag nga han nga nasayat iti daytoy nga lubong. No tiket iplastar tayo ti panunot tayo, tapnon maaramid tayo, dayjay kayat ni Apo Diyos ti biag tayo. Amen? Now, tileson tayo kakabsat ket mindset that will transform your life. Mindset that will transform your life. Kailangan kasi maitama ang ating mga kaisipan. Pag hindi natin maitama ito, mga kapatid, maitama ho tayo. Diba? Kaya nga maraming mga Kristiyano na maitama sapagkat, alam nyo, hindi pa naitama ang kanilang isip pagdating sa ating Panginoon. Naitama di panunot da, may panggap ka dagiti lubong. So nga no may panggap ti lubong, nakalisto tayo, no may panggap ti lubong kaabsat, at datayo di jay, ngam no may panggap iti Apo, kurang di presensya tayo, kurang di time tayo, kurang di energy tayo, ngay papaay tayo ti Apo. Amen? Kailangan itama natin ang ating mga kaisipan para ma-prove natin kung ano ang tama, di ba? Sabi nga ng Bible, Romans chapter 12, balikan natin yung ating verse, no? I hope na makaumanay dagiti nga verse kakabsat nga naipaay ko kanyayo. So sabi ng Romans chapter 12, verse number 2, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Kanayon dapat nga mapabaro, iti panunot tayo. Kailangan lagi ng ating kaisipan, mga kapatid, ay laging tama ang kanilang iniisip. Amen? Renewing of your mind, that ye may prove what is that good. Kasanungar nga may proof tayo na anak na saya at kaanmat nga naiplastar, di panunod tayo. Amen? Kasanungar nga acceptable, may baga tayong acceptable, nagijay aramidam ka absat ka, kaamot pa nga naiplastar, di panunot mo. Amen? No yan tilubong siguro, acceptable, di nga bubraam ka absat. Ngam na may panggap, di Apo bakahaan. And perfect. Alam niyo, ang kalooban talaga ng Panginoon sa atin ay magampanan natin ang ating responsibilidad
sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen? And the will of God. Paano mo masasabi ngayon na nandun ka sa kalooban ng Panginoon? Amen? Kung hindi may tatama ang ating isip. Naintindihan ba natin? So mindset that will transform your life. Dahil iti kapanunutan kakabsat. Mindset nga mangbalbaliw iti biyag tayo. Tanuhan nga may plastar ti panunot tayo. Kakabsat ken kagayem. Awan ti direksyon. Awan ti turungan na dahil aramiden tayo kakabsat. So our mindset plays a powerful role in shaping our lives. Tandaan natin, hindi ho tayo robot. Diba? DJ robot kakabsat no pinerdasam. Nung alpas, DJ pa nakakwerdas nan. Awaan na nagsardangan. Datayuhaan. Dakbal iti panakabalin ken kay papanan nakakabsat. Iti panakaiplastar, iti panunot tayo, iti pagbalin na dito biyag tayo kakabsat nga nasayaat. Yangar kung kuna iti senior pastor tayon, iti panunot niya, ket masapol nga ma-develop. Kasi iti panunot kakabsat, kas lamasel. Di ngamin, no kayat mo nga dumakkel ta muscle mo, ana aramidem. Inkag gym, di ba? No kayat mo iti agro, amen? Kayat mo nga aramidem dagiti kayat ti Apo, dapat i-develop mo di panunot mo. Kasi ano nga agro tayo kakabsat. Di ka mat-developon di panunot mo, ruwaman di panunot mo, nga ti panunot may panggap ka ni Apo Diyos. Amen? So as Christians, we are called to adopt a new mindset. Ulitin, as Christians, we are called to adopt a new mindset. Bakit? Hindi naman talaga ganito ang ating isip eh. Karnal ang ating isip. Galing tayo sa kasalanan. Tama po ba? Amen. Kaya nga, mga kapatid, nung tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesus bilang sarili nating tagapagligtas, hindi lang buhay na walang hanggan ang binigay ng Panginoon sa atin, kundi kailangan din magbagong buhay tayo. Amen? So, yung mindset na yan ang ibinigay ng Panginoong Hesus sa atin. Mindset na may direksyon. Amen? Huwag na nating dalhin yung ating kaisipan nung tayo po ay unsaved. Saved na tayo. Naintindihan ba? Saved na tayo. Ang dapat i-adapt natin na mindset ay mindset ng Panginoon. Sapagkat wala na tayong ibang ginagaya dito, kundi ang ating Panginoong Hesus. So a mindset that aligns with God's Word transform our thinking and directs our action according to His will. A transformed mindset brings spiritual growth. Amen? Victory and a life that glorifies God. Gusto pa nating lumago sa ating buhay spiritual? Yes, of course, di po ba? Pero kailangan, dahil panunot tayo, maiplastar. Kaya't tayo ba iti agbaling nga victorious ti biyag na? Yes, di ba? Nga masapol, nga maiplastar ti biyag tayo, maiplastar ti panunot tayo. Kaya tayo ba nga dahil ti biyag tayo, mapadayawan na iti Apo? Yes, di ba? Now, sabi ng Bible, Proverbs chapter 23, verse 7. Tignan nyo ang verse na ito. Proverbs chapter 23, in verse number 7. Ito po ang kanyang sinabi. Proverbs chapter 23, verse number 7. Una na iti, Biblia, for as he thinketh in his heart, so is he. Amen? Amom no panunutom nga, di ka agserbi talaga kastakan. Di nga min? No panunutom nga, ma-challenge ka, nakapimpintas na giti mensahe ti Apo, ket panunutom nga kasanok nga tang aramiden, dayjay nga mensahe kung konbiktarin na ti Apo, akat adat ti turungan ti biyag mo.
Ngan no palubusan nga di panunot mo, oh, asadutnak. Napanak man tayo bigaten. Diba? Kas jay ti mindset ti daduma kanya tayo. Hindi naayos. Hindi na itama. Kaya kung minsan may tama ang ating pag-iisip. Kaya walang paglago ang ating buhay. Kaya laging defeated ang ating Christian life. Sapagkat inaalaw natin ang sanlibutan nga isot mang dominar iti panunot tayo. Again, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good. Amen? So mindset that will transform our life. Number 1, the mindset of Christ. The mindset of Christ. Ano ba ito? Mindset of Christ. Tingnan natin ha. Now, ang ibig sabihin nito, mindset of Christ is humility and servanthood. Yan ang gustong ituro sa atin ng ating Panginoong Hesus. At yan dapat ang ating mindset. Amen? So nga, iti time nga inawat tayo ni Apo Hesus, awanan ti kalintegan ti biyag tayo eh. 1, dapat agbalin tayo nga adipen iti Apo, kat dayta ti kayat iti Apo kanya tayo, agbalin tayo nga napakumbaba. Agbalin tayo nga serban. So Jesus exemplified humility and servant leadership. Philippians chapter 2. Tignan niyo ang sinabi niya. Philippians chapter 2. We start in verse number 5. Philippians chapter 2, verse number 5. Sabi po ni Apostle Paul, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. At da kumakadatayo, daytoy nga nakem wano panunot. Hello? Amen? At da kumadaytoy nga nakem wano panunot, nga damet kay ni Kristo Jesus. Save na ba tayo? Save na ba? Amen? Save ka na ba? Okay. So kung ikaw ay saved, kailangan matutunan mo ito. Sapagkat yung mga tumanggap sa Panginoong Hesus, kailangan ito ang mga bagay na makikita mo sa Kanya. Ano yon? Humility and servanthood. Ang nakakalungkot minsan sa atin mga kapatid, sinasabi natin safe tayo, ngayon, no daduma kakabsat, nakapalpalang buwati, sarili tayo. Di nga amen? Amen? Awan man lang dete pa nagkusa tayo nga mga ramid ka di aramiden para iti Apo. Tandaan natin, lahat tayo ay alipin ng Panginoon. Amen? Adipen ti Apo, servant iti Apo. Ket awan kumakakabsat, iti agbalin nga natantanpokpay, ngem iti Apo. Han nga dapat sika, han nga dapat nga datayo, ti Apo. So let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Verse 7, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant. Agasin nyo pa idayta kakabsat. Diyos isuna, imay nga naglasag yan tirabaw iti daga. Inpakita na kanya tayo, iti makon ko na nga servant heart. Amen? Naawatan tayo. Asino kanya tayo ti adakasta nga kababalin na kakabsat. Basta latan makaumanay nga, oh save na. Kung na may panggap pa nagserbi ti Apo, awam man lang panagporsigi tayo, awam man lang ti panagkusa tayo nga mga ramid, kadayjay kayat ni Apo Diyos kanya tayo. Let this mind be in you. Han nga dapat namin sabsabalik pampanunoteng. Nakalalis to ka tilubong na may panggap iti Apo. Late ka, nadaduma, awan ka, nadaduma, di mo pa'y maitad, biyag mo para iti Apo. Amen? Naawatan tayo. Dapat nagkaroon tayo ti servant heart, servant spirit.
Amen? And then next, anong sabi niya? In verse number 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself. Grabe. Amen? Grabe na itang ipakpakita iti apo kanya tayo. So nga dapat datayo nga namati kanya po tayo ng Yesu Kristo. Dapat kastoy dapat iti panang iplastar tayo, iti panunot tayo. Amen? Kastoy dapat panang iplastar tayo. So nga kuna ni Apostol Pablo, dahito iti dapat nga panunot nga da kanyayo, nga adamit kay ni Kristo Jesus. Amen? So mindset of Christ, humility and servanthood. No, kung may panggap, iti pa nagserbi ka ni Apo Diyos, awang kung mahamad kakabsat dete, mag-uiguyod, mat kanya tayo No, digit, no adaman ti pagaliswan tayo kuma, ti Apo. Hello? Dito ko pagaliswan tayo. Awan sa balinuhan nga iti Apo. Nakalalis tayo yung tilubong. No, tilubong ti aga-request kanya tayo. Nakalalis tayo, ure masakit ka, ure ado problema, mapan ka, no may panggap ti church, may panggap iti Apo nga absat, no ti Apo ti ag-request ken ka, awan ka pa'y. Amen? Di mo pa'y may kanti oras mo para iti Apo. Humility and servanthood. So we are called to live with a servant heart. We are called to live with a servant heart, the mindset of Christ. So dapat data iti panunot tayo. Amom, no data tinay mindset mo, ay talaga, ure man anyan to pagbalbalinam. Amen? Ure man anyan to madanon mo iti panagbiag, at dantulat ta di humility ken ka. Amen? Ure man sinat pakadanunan di biag mo, parang ayon na kaman iti Apo, wano da dumapay, i-bless na ka iti Apo kaabsat. At dan tulatakan ka, dahil timakon ko na nga servant spirit. Anya iti, adaken kan, in-bless na ka iti Apo, di mo pa'y mapanunot at servin. Amen? Haan ko makakabsat. Iso nga dahito dapat itimang transform ti biag tayo, mindset of Christ. Amo yun no dahito tinay mindset kanya tayo, awan ti miyembro ti HBBC kakabsat nga agsasadot. Amin tayo, agbalin nga aktibo, tanay plastar jay panunot tayo, iti Apo. Mamadupelat agsusulit. Di nga min, adupelat agsasadot. I-mindset mo nga min ta panunot mo kini Kristo. Amen? I-mindset mo. Tapno itigas ta, ure marigatan ka, ure da problema, aramidem apay, jay panunot mo naka-mindset ka ni Apo Jesus. Number 2, mindset that will transform your life. A mindset of faith. A mindset of faith. Anat kahit nga sawan dito yung mindset of faith. Trusting in God's promises. Trusting in God's promises. Amen? Gusto nga mo yo kakabsat. Yeah. Aduman dagiti pakaupayan ti biag. Aduman dagiti pakaproblemaan ti panagbiag. Ngam no dahito iti na i-mindset ken kapamati. Day kunahon. No na i-mindset ken kat pamati ken ni Apo Jesus kakabsat. Awan tinarigat nga aramiden. Amen? Ure pa'y problema ti agkakadakkel. Ure pa'y nakadado nga panubok ti sumangbay. No isot na i-mindset ken ka pamati. Agtalag-kalata. Dagijay kari iti Apo ken ka. Di nga men? Agtalag ka jay kari iti Apo. Iso nga mo yun, duman no apay nga maupay tayo, agquit tayo. Kasi, awa ti, imbes ko mga DJ kari, ti Apo ti pampanunot, haan. Dagiti problema nga isot mang balbalot ti panunot mo. Dagiti banbana ganyan ti lobong. Ngam no mapanunot mo kuma,
no maidaytat may mindset kakabsat nga, uray kasanot kinadakkel ti problema, at dalatta di panagtalek mo, kadagi jay kari, iti apo ken ka. Amen? Oh. A faith in God's ability to do the impossible. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Trusting God's plan for our lives. Mabaling hantay man maawatan. No kasano ti panangiturong iti apo kanya tayo. Just believe God and trust Him. Diyangar, kanta nga trust His heart. Amen? Aduman dagiti pakaupayan nga, agtalag tayo, dayjay kayat, panggap iti apo ti biyag tayo. Hantay man maawatan itang agdama, ngam ipakaawat iti apo. Jeremiah 29 verse 11, for I know the thoughts that I think toward you. Oh, praise God. Amen. Saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Nagpintas gayam ti, pampanunutan iti apo ken ka. Apay nga, panunot ka iti madikat nakapimpintas si pampanunutan ti apo ken ka. Amen. So nga, isungar nga masapol nga, daytoy maiplastar nga nasaya at panunot tayo. Han nga dapat yan ti lubong iti paka-mindsetan na. Mai-mindset dapat. Dahiti panunot tayo kini apo tayong Yesu Kristo. May mindset iti pamati. Amen? Number 3, a mindset of peace. Ikayat na nga sawan dahito'y kakabsat, living free from worry. Living free from worry. Amoyo, nakadado ti pagdandanagan tayo, di nga min? O idi Mayo 12, nagdandanag ka pa eh. Alahanos to, pasla lang tayo sikati timaray. Ala, di nga min? Baka idi naabak ka. Nya, nagsangit ka pa ay. O, permit pa naka-apektar mo. Sungar nga, idi eleksyon kakabsat. Buwati madandanagan. Jay politiko, kundi agbutos. One, jay politiko, pampanunutin na no mga bakunuhaan. Sika, pampanunutin, ata, man nakaawat ka eh. Di kami, left and right. Oh, pampanunutin no sino ibutos mo. Iba, nagadupag dandanagan tayo. Ngumamoyo, kung na natin Bible, John chapter 16, verse 33, kitain nyo dito ya kakabsat ko na nakapimpintas nga verse. John chapter 16, verse number 33. Una na ti Biblia, these things I have spoken unto you, that in me might have peace. Praise God. Awan ti sabali nga mangted, itital na ti panunot tayo, nuhaan nga ni Kristo Jesus. Yan ti lubong punakmanan. Yan ti lubong nakadadot mang borboribor ti panunot tayo. Nakadado kakabsat iti mangted. Iti panakaupay. Nakadado ti mangted iti gulo jay panunot tayo. Nga madaydayaw iti apo. Tain ka rin na kanya tayo. Nga kunana kanyak adda iti talna. So ngarot no adda iti talna iti apo. Hantay ngarot dapat. Hantay yung ngarot dapat nga malumiim nga umasideg ken ni Kristo Jesus. Amen? In the world, ye shall have tribulation. Kada iti lubong nagadot rigat. Di nga men? So nga, kitaan di ka pa makaisa man. Oh. Marigrigatan ka pa, gapot pudot na. Yeah. Marigrigatan ka pa, gapo ka dagit nga, nakadado nga problema. So dahil tatilubong, in the world, ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Praise God. Amen. Praise God. So a mind of peace. Oh. So awan sa pulon tayong kakabsat nga rod. Agtultuloy tayo nga agserbi ti apo at hantayo dapat madanagan eh. Ngam apay nga sumken pailaken kat panagdanag. Yeah. Aslawan samot pamatim iti apo. Kat nagadukari iti apo. Di nga men,
Ikan nakapay tital na, agasam pay data. Oh. Tilang arami idem umasideg ka ti Apo, nga uray no maririribukan ka, adot problema nga sangsangwam, ti Apo ka nakatal na, di mo ba'y kayat? Amen? So a mindset of peace, living free from worry. Kaya't ngamin iti Apo kakabsat nga, tatayo nga namati ken kuanahan tayo dapat agdandanag. Kaya't na dapat kakabsat nga datayo, agtal na tip kapanunutan kenrik na tayo tapnon, nasaya at di pa nagserbi tayo. Agasamat ngamin, kasano nga di mo may plaster pa nagserving ti Apo, nakatadumat iti pampanunutom nga iso datihan nga mangpatal na tapanunot mo. So nga no duma, agngata-ngata kang agserbi ti Apo, anangata, inangata, anangata. Tuno nataklop ka, nagbaliktad jay ngata. Oh. Amen? A mindset of peace. Living free from worry. God calls us to cast our care upon Him. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Amen? Umasidig kay ngamin iti Apo kakabsat. An ngayon tilubong ti asasit gam. Awang maitag na ken ka, nakita matatay. Adulterous and sinful generation. Di ngamin, no ayatam tilubong agbalin ka nga kabusor ti Apo. Han nga lubong ti dapat kitaam. Ti Apo dapat kitaam. Amen? God's peace guards our hearts and mind. Amoyo, nagpintas no, natal na panunot. Di ngamin? Nakapimpintas. Oh, napintas na di aramidam. Ata, daturungan na ata, napintas na di panakay plus na di panunot mo eh. Natal na di panunot mo. Ala pa, dasam man. Muan nga natal na ta panunot mo. Basit lang nga problema, Apo, may kugtar mo pa ipatubusa. Oh. Ngamnuhan nga na iplastar, Apo, nakarigrigat. Di nga amin, adot timang ti problema ti biyag. Nga iso ti, maikargat ti panunot, nuhan nga may mindset ti panunot tayo, kakabsat, isot mang dadael kanya tayo. Dahil nga kunadan, what consume your mind controls your life. Oh, di nga min, kutos to data. Oh, dati nga min, panunot tayo, ti kunana ti Biblia, yeah. Dagiti makikita tayo, kat last of the eyes. One, last of the eyes. Amen? Kamlaglagi po tayo, dati panunot tayo, kaslakwa daytoy. Pagsagatan, filter. One. So no anak sumrag, no anak makitam kakabsat, no na mindset ta panunot mo nga iti Apo, akat aramidem je para iti Apo. Di nga men? So ano na duma, tilad nga makikitam. Amen? Kat di mo't na mindset je panunot mo kani Apo eh. So ano na duma, wanyat makitam, isot sursurotam tultuladam. Isot sursurotam, isot tultaladam, mata, anang di mo't na mindset je panunot mo kani Apo Jesus. Ngam no na mindset ta panunot mo, sakbay nga makitam kakabsat, ammo mo ti aramide, mata, ammo no anyat usto para ti Apo. Filter. Amen? So mindset of peace. Living free from worry. Next kakabsat. Number 4. A mindset of victory. A mindset of victory. Anat kaya't nangasawan dito yung mindset of victory. Overcoming challenges. Amen. Ti-verse tayo ket 1 Corinthians 15:57. Amen. Napintas nga verse data. 1 Corinthians chapter 15, verse 57. Kuna na ti Biblia. 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Pauna yun kakabsat. Amen? Awan sa pulen tayon. Maiplastar lang dapat ti panunot tayo. Amen? At agasam ni, nagpintas nita kunana, which giveth us the victory
through our Lord Jesus Christ. Amen. Amoyo, datayong anak iti Apo, haan nga kayat iti Apo nga tibiyag tayo, agbalin nga defeated. Amen. Haan na kayat iti Apo kaabsat, kayat na babaan ka ni Kristo Jesus, tinepit na kaabsat ti, anak kaabsat, iti banag nga han nga mangted kanyam, iti panagbalin mo nga nabaligi. So kayat ti Apo nga datayong anak na, agbalin lata nga nabaligi. Dapat ma-overcome tayo dagiti challenges ti biag. Amen? That sometimes dagiti challenges ti panagbiag tayo. Iso da pa ino dat duma kakabsat. Iti manglapod ken kat panagserbim ti Apo. Ano usto? Oh. So ano duma di ka makaumay iti church. Di amin? No duma di mo maaramid dagiti apagrebengan para iti Apo. Apay, kaputa dadasang sanggom nga challenges ti panagbiag. Amen? Ngam no data ko man na i-mindset ken ka nga masapol nga tibiyag ko kaputa anak ti Apo kaya ti Apo nga balinak nga victorious so roteg ti Apo bayam latta dagita challenges ti biyag at ti Apo't mangtulong kanya tayo. Amen? Victory is assured when we walk by faith. This is the victory that overcometh the world, even our faith. So nga anak ti Apo, HBBC family, nagpipintas dagiti magtayo nga mensahe. Di nga amin? Permi nga makapa-challenge ti biyag. Tapnon, datayo pa kakabsat ket agro. Amen? So nga makita yu dagiti messages kakabsat nakapimpintas, compliment amin. Apay, kaya't ti Apo ngamin nga, hantayo lang agtalinaed, iti kastang estado ti panagbiag, panagserbi iti Apo, no diket kayat na nga datayo ket umangat. So dapat ti mindset mo, victory. Dagiti trials mo ti biag, dapat malampasam. Han nga isot mangigawid ken ka. Dagiti nakasaktam tinapalabas, haan nga isot ti mangdadag ken ka, nga mangipababa, no diket, isot mangtulong ken ka, nga mangipangato, aglalon no aramidem, ken lagipem, dayjay kunana iti nasantuan nga surat, nga ti Apo inikan na tayo, iti victory. Amen? Mindset of victory. Awang kumati, believer nga defeated. Amen? Kita man ta katugaw mo kaabsat, kita man defeated samot talanganan eh. Amen. Oh, defeated din samot na imarkan sa problema yung langana. Hamot lang. Oh. Dapat na tayo naragsak. Amen. Naragsak may panggap ti pa nagserbi ti Apo. Number 5, a mindset of renewal. Anat kahit na nga sawan, embracing transformation. Daily renewal through the Word of God. Kang kanayon nga, masapol nga mapabaro, iti panunot tayo, biyag tayo, tinaldaw-aldaw. Dengar kunanan ti Biblia, the outward man is perished. Diba? But the inward man is renewed day by day. Amen? Dayjay ususto nga pagkatao tayo, kang kanayon nga mapabaro ti binigat, inaldaw. Oh. Amen? So daily renewal through the Word of God. Renewing our mind through God's truth. Sabi nga ng Bible, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Oh. Nakita yo? Iso nga mo yo, nakapinpintas no, dahil ito iti may plastar ti panunot tayo, talaga nga daturungan na dagijay ubra tayo para ti Apo. Ngam kasanumad kakabsat, nga iti panagbiag tayo, ket may plastar tayo, ket hamat nga na iplastar, di panunot tayo. Amen? Iso nga data, masapol nga, tingitingam di bagbagim. No, na i-mindset mo matlangan ta panunot mo ka ni Apo Jesus. Nga masapol nga, maadaan ka ti humility, servanthood, servant spirit,
Amen? Nga uri awang mangibaga ken ka panagserbi aramidem gaputa isot para ti Apo. Isot na sayaat para iti Apo. Anyan tuman nga madanon mo iti panagbiag. Sapay kuma taddan tulat ta DJ puso nga napakumbabaken ka. Amen? So nga awan ti problema iti maysa nga Kristiyano nga ti panunot naket ni Kristo. Mindset of faith. Awan problema iti maysa nga Kristiyano o ado problema panubok iti panagbiag kakabsat. Apay, DJ panunot na ket awan sa bali nohan nga di panagpamati na ti Apo. Amen? Oh. So ulitek manen. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and perfect will of God. Kaya kailangan iayos natin ang ating mga kaisipan. Amen? Itama natin ang ating isip. Laging tikang kanayon ko mga maikarga. Yan ti panunot tayo kakabsat. Dagiti sa uti Apo. Tadagiti kuma sa uti Apo. Iso ti mangted. Iti panaka idoron kakabsat. Jerik na tayo nga mga ramid kadagijay pagayatan iti Apo. Amen? Mindset that will transform our life. Amen? Let's pray. Kararag tayo. Managayat ken managparabor nga Diyos. Anyan nga yaman mi Apo. Takadayto nga kanito, talaga nga impakita manen Apo Diyos. Dagiti, nasken nga may plastar iti panagbiag mi. Agpaisula unay Apo. Ngahan mi maarami, dagiti kayat mo iti panagbiag mi. Nuhan nga may plastar iti panunot mo. But dagiti man Apo Diyos ti mindset. Nga isuda iti mangted iti direksyon, iti panagsertimiket pa. Ito yung mindset of Christ. Naawanan ti sa bali Apo, na dapat kumaandan kanya, nuhaan nga DJ, servant spirit, when humility. So dahito yung tinaiplastar mi ti biyag mi Apo. Awan to pulos ti agpanakil kanyami. Awan to pulos Apo Diyos, ti agin tuturay kanyami Apo. No iso tinaiplastar ti biyag. Tata Apo, maiturayan ti pailang ti pagpagimi. Naturay kami pailang Apo. So that duma at pailang deprived kanyang. Mauray pilpilinin na kami Apo. Uray kasarsarita na kami Apo Diyos. Ket at kalat na Apo Diyos DJ. A pride, panunod. Ket thankful kami Apo Diyos. Tayong pakitang dahil nga banal. May kadwa Apo, mindset of faith. Nga masapul nga da kami Apo. Ket agtalik kami ken ka kadagiti kanili. Aduman dagiti pakasuotan pamar. Lumaanda nga iso iti makaigawin kanyami Apo. Kanabilbileg Apo nga amang dagiti karin iti biyak. Nagpipintas ken makapabangar dagiti karin kanya. A mindset of peace. Kaya't na kami Apo, kada kami nga anak mo, natal na kumati pampanunot ni Apo. Tanong amin, haan nga natal na ti pampanunot ni Apo Diyos, marinibukan kami, madandanagan kami, maapektaran mo't Apo Diyos, di kami panagserbiken ka. Kati mo mo't kaya't Apo, nga dadadagiti mga pektar Apo Diyos, iting kami panagserbiken ka. Iso nga insurong kanyami Apo, nga kenta at iti talna. Iso nga Apo Diyos, kita rigagay mi, umasinig kenta, ta si kagayam iti ayan iti talna Apo. Ken kasamit Apo Diyos, mindset of victory. Lord, handi ko mga itulok iti bagbagi mi Apo, nga gundawayan manen ni Satanas. Gaputa dinuprak mo Apo Diyos, iti kan nakabalin ni Satanas. Ket impaay mo kanyami Apo, iti victory. Ngarod Apo Diyos, tulungan na kami. Nga kadagiti challenges iti panagbiag ni Apo, ket ma-overcome mi
by your grace. And last, Lord, a mindset of renewal. Embracing transformation, Lord. Kaya't mi apo nga iti, inaldaw. Kantanayon, Apo Diyos, nga mapabaro ti pampanunot mi. Awan sa bali nga mangted, iti pan nakapabaro, iti panunot mi Apo. Nuhaan nga DJ, daily walk mi Apo ken ka. Panagbasa mi ti Bible, panagkarkararag mi Apo. Tapnon iti kasta kang kanayon na tanga ti panunot mi Apo, ket dagiti nasasaya at nabanbanag, ket para iti panagserbi mi ken ka. Thank you, Lord. Ket sapay taday, iti nga mensahe, mangted iti kay papanan, iti panagbiag ni Apo. Yaman ang Apo Diyos, iti panangted Apo, panangted mo iti pribilegyo. Babayan Apo Diyos, iti Senior Pastor po Lord. Thank you. In Christ's name we pray. Amen.